біздің енді биыл бейік шабарымыз Абдулла Тукай туылына 125 жыл болады. Сондықтан біздің туған тергені бағышталған, қайбыз туғанына бағышталған шаралар алар енді туайын бүтін республика бойынша барады. Біздің ұйымшыларда, культура өлкесінде, біздің райондағы ауыл толқындардан башлап, біздің зор учреждениялардан алсақта музейларымыз бек актив рәвіште эшлейді. Қысқаша таныстырып кетсем, шушы шаралармен біз 26 шаралар көп қаралған 26 күнінде учаскеде енді біздің республикамыздың қалаларынан келіп келген қонақтар үшін қоққау біздің аэропорт, біздің бейіш аэропортысының ертеңгіден еші. Сонда біз аэропортта шошы күндерде бейіш өтәңіздің тұрған деген протоколдарын ашылды. Тоқайымызға бағышталған. Биыл біз Milli Muzeyimiz bir aktif işley. Bizim gittiğim Abdullah Tokay Müzeyine Milli Muzeyi sastatına gelen sonra bilim işlemleri bir turda. Şaralar iştirala Abdullah Tokay stansiyasında biz gezme iştiralız. Bakıyorum açıdan şubede Türkiye'den insanlar illüstrasyonlar şunda gösterilecek metroda. 24 aprelde Tokay Әдәби музейінде Токай оқулары 2021 жасалған Бүтін Россия фәнни-ғамали конференциясы ұйымдастырылды. Шар оқулар темасы қазіргі заманда шаһар һәм тәбәттә әдәби музей. 23 апрель күні Токай әдәби музейінде ашылуы біздің министрлікпен бірлікте Бекір Ғабдулла есімі астында тематик саяхат ұйымдастырылды. Бұл шулай яңа форма. Абдулла Тукай һәм Ғабдулла Қариев икісі бірге ерген яратқан Қозан орындарынан самокаттарда қызықты театраль саяхат болашақ. Бүтін тілеген кішілерді шақырып қаламыз. Шарада қатынашуға әлбетте қызық болашақ. 26 апрель күні Ғабдулла Тукайдың туған күнінде бағышталған Токай музейінде шағырия бәйрәмі болашақ. Әдәби музыка кешен артистлар, шағырлар, музей қызметкерлері қатнашacak. Ертеңгі біздің Татарстан Республикасы Дәулет сынды сәнғат музейінің Хазина Милли сәнғат галереясында Миньянға қияш болған есімді көргізме ашылacak. Бұл шулай бек қызықты көргізме. Бұл көргізмеде 1912 жылының 1-ші атысында белгісіз татар рәссамдары тарапынан жасалған Ғабдулла Тукайдың мәшһүр портретлері һәм аларның барлыққа кейбір тарихи суреттері. Шулай Шағирдің өзі исән вақыттағы иллюстрациялы бірінші шиғыр кітаптары көрсетіледі. Биыл біздің енді традицион шаралар Қазанда түгел. Қазанда ел сайын болатырған шиғыр бәйрәм 26 апрель күні Тукай һәйкәле янында Опера балет театры бинасы янында сағат 2-де башланacak. Шунда жиылып tradisiyon rəvişdən şiirlər bəyəm sözlərimiz. Lakin bu yıl biz Tokayımızın indi жылы фестивалін тудырған, бәлки Tokaydır şair sənəti şunda formalaşı başlanan Qırlay ауылында bizim Hikmatın muzeyimiz var, bütün sağlıya yaşamları. Anda da bir şaralar uzlaşar, anda da şiirlər bəyəm bular. O saat 12-ci ayda başlanan 26 apreldə onda qatnaşmağa tiləyən şəxslərimiz, qonaqlarımız Bəleskar Kamal yanından, Bəleskar Kamal teatrının yanından avtobuslar bilan onda səyahət etdilər. Biz onu iştiramiz. Uşlay Qırlayğa barıb, muzeylərini barıb, şagirimizin balashaq uzlan şu onda biz birgə şirkmanı esке alıb şunu şiğri bəyəm uyuştursaq, bizim oluşan көркем bir көңілді шара болар еді. Шулай біздің биыл біз Татарстаннан түгел, шет өлкелерде кең эшлейбез. Мәскәүдәге біздің шаралар, кайберләр біздің мәдәният оешмаларында каралабыз, хезмәттәшлек итәбез. Һәм дә инде
Россотрудничество арқылы биыл бірінші тақырып біздің Шурай деп айтатын, біз олардың шетелдегі ұйымдары арқылы дүнияға кең тарату бойынша жинап барамыз. Ол келісімнен Россотрудничество белән біздің арада ол бар. Бұл іш башланып кетті. Біздің биік шағырымыз театр бойынша біздің балет театры құрылған Шурай деп балеттің жазмасын біз дүнияға таратамыз. Шулай биыл бик көп флешмобтар узады, филармонияда, өзіндарымызда, бізде министрлік социал шелтерлерде біріншілер университеттерге құрарда ұйымдастырылған шаралар, флешмобтар бик көп болашақ. Біздің татар әхірлерінде актив қатнаша жазушылар, шағырлар, артистларыбыз, шулай біздің федеральный ұрыштарда танылған шәхслер, біздің Хабенов, Константин Хабенский қатнашты, Леонид Тихонович, башқа көпкені біздің талан әхірлер қатнашында флешмобтар, шындай роликтар шығарбыз, Тукай шерімдерін сейдейбіз. Қойбыз, татаршада, орысшада, Инстаграм шелтерлерін барып-барып, сонда бик қызық болған келешекте де мына біз 26-сына таңында күтілмеген шәхслер анда Тукайдың шерімдерін сейдейшек қойшақ. Біздің 20 апрельден 27 апрельге қатты Қалиев театрында Тукай атнама болашақ, анда көпкен шаралар шулай қаралған. 26 күнде Қалиев театры алдында Тукайға бағышталған зона кішілейді. Республика балалар кітапханасы Тукай телдікені онлайннан Тукай білгішері есімленген презентациялы әдеби музыкалы шашу һәм Тукай білгішері есімленген интеллектуаль викторина өткәләшәк. Балаларға қарата шаралар өзінің балаларының Тукай сәнгатына, татар тілін білімге тарту бойынша Мұса Жәлел есіміндегі Татар Академия Дәулет Опера һәм балет театры 25-26-27 апрельдә Илмир Низамовның Алтын Қазан мюзиклын күрсәтәчәк. Бұл біздің бірінші мюзикл. Шуңа шушы туған тел көненнән бағышлап, шушындай эш көнендә біз аны Опера балет театрында күрсәтәбез. Һәм дә инде біз 26 апрельдә традицион рәвештә кичкән Опера балет театрында президентimiz Рустам Иванович Минниханов Абдулла Тукай исемендәге Татарстан Республика дәүләт премияларын тапшыру тантанасын уздырачак. Тукайда чәчәкләр салудан башланау икән. Һәм без аннан соң Кырлайга китәбез. Кырлайда бертелкән татар зыялылары президент белән сөйләшә. Һәм анда әлбәттә ул Тукай йолдызы бар, Тукайны искә алу белән башланыр һәм шул тулкында барыр дип уйлыйм. Чөнки без нәрсәгә эшләсәк тә татар мәдәниятын, татар әдәбияты хакына Тукай белән бәйләнгән. Һәм Кырлайда зур шигырь бәйрәме булачак. Төшкә кадәр башланыр инде ул. Анда безнең лауреатлар игълан ителәчәк, кунаклар катнашачак. Башкортстаннан Хисмәт Сулайбашев белән башка шагыйрь һәм татар шагыйрь Мөнир Вафинны, Чувашиядән Атны Кузангай, Удмуртиядан Вячеслав Сергей, билгеле шәхесләр һәм татар әдәбиятының Мөнир Вафин үзе татар әдәбияты вәкиле, калганнар инде безнең татар әдәбиятының дуслары. Шуннан соң Казанда традицион төстә сәгать 1-дә инде китап сөйләсе башланачак, музыка, гармончылар, тантаналы рәвештә шигырь бәйрәме башланып китә 2 сәгать 2-дә. Шулай безнең татар әдәбиятында әлегә исән барлык халык шагыйрьләре Тукай премиясына түгел, һәм әле халыкка билгеле булмаган яшьләрне дә эскерттек, һәм ул бик минем уйымча демократик рәвештә үтә дип, чөнки кем шигырь сөйләтели, аңа
mikrofon verilecek. Şaralarga Tugan Til Aylığında indi aprel başında start verildi. Mesela 16 aprel günü Avşar Aylığı'nın Yoğan Kırlay Mektebi'nde Abdullah Tokay ismindeki Respublika Kulen Fenni Ameli Konferansı uzdu. Birinci etapka 230 iş kabul edilgen idi. Alarını jüri kararından soň ikinci etapka indi. Ýumapla etapına alındı 89 okuşçu şakırıldı, hem 56 okutuşu şakırıldı. Alar türlü günelişlerde özlerinin işlerini yoklap, süylep jüri karşında indi prizörler hem jüriçler bilgili buldu. Maarif Ministerliği tarafından ötkerilen tağın bir zor şara, o yazışlar birliği bilen birge ötkerilen şara İlham Beylisi. İlham Beylisi yaş yazışlar, yaş şagirler beylisi. O indi bizim başlandı fevral ayında o, çünkü yanın birinci etabı çitten turup jiberliğe etap. Okuşlar özleri yazılan şiirlerin, hikayelerin, drama eserlerini jiberdiler. Hem jüri anı korap. Birinci etapka 1100'den ortak iş kabul edildi. Jüri kararından soň indi 5. hem 9. aprel arasındağı bu otnada 5 zonaga çygyp jüri şulaýok alarnyň bu etapka, ikinci etapka ötken 300 kişini, 300 balany indi alarnyň öz eserlerin süýewlerini tınlady. Hem bular boldy 5. aprelde Şaul zonasında, Elmet'te, Kazan'da, Orşa'da, hem Şiskay'da okuşlarını tınlagandan soň, hazır indi soňky etap. Bu etapta jüri alarını beýelegen ballarını koyup, jiňiçlerini hem laureatlarını, prizörlerini belgileyip. Alarını biz şapraşapyz 20. aprelde uzatırgan Tugan tilge bagyşlangan forumga hem şu forum kısalarında alarga indi diplomlar tapşyrylaşak. Orada en zor merapiyetiler, en zor şaralardan birisi Halkara Olimpiyada. Tatar tili hem edebiyatından Halkara Olimpiyada tiller nüfustürü saklama programması kısalarında ötkerilen uzman bir bilgi sebepler arasında uzdurulmagan idi. Bu yıl indine hazır kişi kuşlar kuruluştular. O turizm hem sport üniversitesi bazısında öde. Bugün saat 9'da alar oturdular Olimpiyadını yazırga. Barla kilip urnaştı, Olimpiyadada katnaşar. Bu yılında 279 kişi, bular Tatarstan Respublikasının okuşları. Alar yanvarda, fevral ayında ötken Tatar tili, Tatar edebiyatı olimpiyatlarının jiňiçleri hem prizörleri şakırıldı. 181 kişi, alar 28 subyekttan, 28 tübetten kelgen okuşlar, Başkırtystan, Mari El, Mordovia, Udmurt Respublikası, Çuvaşy, Meskow'den, Astrakhan, Kirov ülkesi, Kurgan, Nijhegorодская область, Omsk, Orenburg, Penza, Perm, Samara, Saratov, Sverdlovsk, Tümen, Tümenden, Ulyan, Çelebi, Stavropol, Kırımdan kelip urnaştılar, teşe kişilerine şulaýok, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Irkutsk, Kemerovo, Tver hem Tomsk ülkelerinden okuşlar geldi, hem alar bugün Olimpiyada yazalar. Biz bütün dünya Tatar Kongresi, şuşu büyük şahyrybyzyň 135 ýyldygy umaýyndan bütün dünya Tatarlaryny birleştirip parat şiirini okudyk. Mümkin bolsa şunu garap etsek, uzun topel kısaga. Життіріп, барат, Қазанға, тұп-туры кеттім қарап. Шаптыра атларыны көшір, соққалап та тарқалап. Кешеді, шатлық білән нұрлар шешіп, ай ялтырай. Искән әкрен жер білән, яфрак ағашынар қалтырай. Her taraftın Uy mиңа тик әллә ни җырлый, укый. Нәрсәдәндер күз иленгән һәм тамам баскан йокы. Bir zaman açsam күземне, bir türlü yap-ят кыр күрәм.
bu nинди ayrılуу. Гомеримдә беренче тапкыр күрәм. Сау бул инде, хуш, бәхил бул, и минем торган җирем. Мин булай, шулай итәм дип, төрле уй кырган җирем. Хуш гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Эх, таныш йортлар, тәмам күздән дә сез югалдыгыз. İş boşa, yana yürek, hasret içinde uyda min. İçmasam ipteş de yok iş, tik ikevimiz uyda min. Oh günahım şımlığı, bu kuçırı biktın tağın, uynamıdır bir motorunun, baldağın, yakalfağın. Әллә нәрсәм юк кеби, bir нәрсәм юк, bir нәрсәм ким. Бар да бар, тик юк туганнар. Мин ятим монда, ятим. Монда бар да ят миңа. Бу Миңгали, бик мулла ким, бик Мөхәммәд, бик Тимер, берсен дә белмим, әллә ким. Sizden ayrılıp tuganlar, jaysız, uңайсыз тұру. Bu turu әйтергә мөмкиндер, кояш айсыз тұру. Шундый уйлар берлә таштай катты китте башларым. Шишмә төсле, ихтиярсыз акты китте яшьләре. Bir тавыш килде кулакка, яңгырады bir zaman. Тор шәкер, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан жан яна. Әйдә чап күчәр Казанга, атларым ку на. Әйдә итәнге намазга бик матур, моңлы азан. İyi kazan, dertli kazan, mumlu kazan, nurlu kazan. Mondadır bizning babaylar türləri, pişmaqları. Mondadır dertli көңелнең хурлары, ұжмақлары. Monda hikmet, mağrifet, ham monda irfan, monda nur. Monda minim nişke bilim, cennetim ham monda hur. Bütün dünyaya sevilgen Tatarlar için Abdullah Tokay en zor, en görnekli, en kadirli, en kerekli şahslarının birisi. Hem şuna göre Tatarga yaşı, Tokayga bağışlanan şaralar her bir tübekte, her bir regionda, her bir ilde bular. Ümmetik kütlesin diler. Bizden Abdullah Tokayga koyulgan heykeller var. Ul koyulgan Türkiye'de, Ankara şehrinde, Semipalatta, Uralski'de, Esterhan'da, Şilebi'de, Bar'da, Peterburg, Ufa, Moskva, hem Dimitrovgrad şehrinde büst koyulgan. Hem Abdullah Tokay isimlilikten mektepler var. Bunlar Rusya regionlarını temindemin, bunlar Dimitrovgrad'da, İjav'da, hem Bar'da şehrinde, Perm krayında. Tanışın aytasın bile bu yıl indi pandemiya arkasında Avrupa illerinin kubisinde şaralar online rejimde uzar çünkü şarşıға mümkünlükler yok. Eğinde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan'da şaralar көп. Hem şunu aytasın ki de Bigrek'te көп şaralar Kazakistan'da, Uralski'de, anında Motorman'ın müziği aşağı kile. Hem onlar online rejimde ötkərdiler Belge, Tokay şehirlerinden. Elbette Kazakistan şehrine tugul, Rusya'nın büyük şehirleri hatta Kazan'dan da anda katlaşmışlar burada hem anın neticesini alar 26 April günü yaşayacaklar. Ufa'da Әтәгін бір матур яңалык, Қазақстан президенті указға қол қойған, Алла бірсе, Астана шәһәрендә Батырда Тукай исемендәге урамбарлыкка киләчәк. Монсы да безнең өчен матур күренеш, матур сөенечле хәбәр. Габдулла Тукайга шигырь бәйрәмнәре узачак Уфада, Алла бірсе, Уфадан матур зур һәйкәле каршында көндезге сәгать 2-дә Уфа вакыты белән зур шигырь бәйрәме булачак. Инде аннан соң Нур театрында
Тукай моңа дип исемләнгән бәйгегә алар нәтиҗә ясаячаклар. Бу аларның бик зур бәйгеләре. Башкасында уза торган шулай ук Стәрлетамак һәм Башкортстанда күп кенә авылларда, шәһәрләрдә дә Тукай көне билгеләп үтеләчәк. Альянс, Европа татарлар альянсы Тукайның сонысы шигыренә укыдылар. Бергәләп ул инде хәзер интернет челтәрләрендә таралды. Танышуны әйтәсем килә, безнең Эстонияда, Латвияда, Үзбәкстанда татар телендә эшли торган радиоларыбыз бар. Менә 26 апрель көнне алар эфирга чыгачаклар һәм бу эфир вакыты Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланачак. Томскида, Төмәндә, Чиләбедә, Мәскәүдә һәм Россиянең бик күп төбәкләрендә алар интернет челтәрләрендә ул яктыртылар. Тукайга багышланган зур чаралар узачак.